Kadagiti sana makamam mo siyak ni Jenna Almoite, amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ikabsat husto sa napud na nagantintay drama. Ngam shoutout mampay, iti pamilya Maganay, dita Alfonso Lista Ifugao, from Lolita Maganay. Ni Jean, dita Tabuk City, kan Nestor Alamo kan dagiti kalugaran na, kasamaten iti Alamo family, Malyaga, Bueno kan Banyel family. Kaslimanti ko na ni Kabsat Husto. Dear manang biyanang, may sa ako na senior citizen, kat adabugbugto nga anak mi kan ni bakat. Idi balasang adadwang agar-aram kan kuhana. Agdumati kayat may iti asawak ngagbalin manugang banag apag supsupyatan mi adwa. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Unay maday ta pa nagigop mo iti kapen, husto. Nagimas nga rod bakit? Mas mananam ko nga mintiyag kape nung napigsa ti panagigop ko. Adda ka magayam dito'y papag. Itay pa asap-sapulan ka. Apay ayatina, honey. Hani nga mo, agraraman ka. Lakayan ka kundi hani. Kay man ano kumaaya, awan mo dakis na. Apay, dagiti laubeng ti adakarbangan na nga aginawag iti hanay. Uray mo't na tayo a senior citizen Nagbayag ngagsarsarita da din siya kunday di ahulyo. Di pa'y laagawid day di alalaki. Noon niya launay nga tati pagsarsaritaan da iti anak ta Kay baybayam agar-arim nga raw. Di mo lakayan ni din siya day jay. Tasinot kayat na, day di atitaw, apada nga agkud-kud-kud iti daga. Uray ata nagagat ngagtrabaho. Naglawan tupay di gardin na. Nagadupay titaraken na anuang kan kalkalding. May sa kamit abakbakitan. Imbes at ipagnamayan ti anak mo ti panunutem, saan may takaslakayat mo nga agrigat daw? May maya mga dayaw ni Tito ata kalugaran tayaw. Ammo tayaw ti ugali na. Nasingput kan nagagat. Nadayaw pa'y abaro. Ngamday di ahulyo nga Di tayo pa'y kalugaran. Ije mo't labangir nga ilit ayan na. Wanangam di tama ammo ti pamilya na. Basta ni Julio ti kahit kung agbalin ang manugang. May mayat day jay tabak nang. Apay, di mo kayat nga agbalin to adon niya di anak ta. Nanamay to ti biyag na no ni Julio ti pakiasawaan na. Diyak amukang ka. Kasano ko maama sigurado maabak ng deja lalaki? Di mo maamam mo. Apay, di mo makita di lugan na. Bulsak kaya. Ninginain alugan ko naman. Agsusukat pa tilugan na nga umay mangaram kinidensya. Kahit sure ka nga raw, alugan na dagijay. Kitwer na. Iman maniho na nga raw, di ko na. Welcome to Jenna Almoite Drama. Patuloy nga raw din siya. Tanay, adang sapay aramidang. Alang arod Julio, katni, agyaman akmanan kadagiti inted mo, Kabapainan, inton maminsan, di kan gumatang iti kumkumporme. Tunggal umay ka, at daawit mo amakmakan. Sapay agkakanginan sapay dagita. Ayos lang. Basit labanag dagita din siya. Basta parakin ka. Alang arod, mapankanta ni. Kasla makatudtudo, nagalis ti dalan. Sige nga raw, inton maminsan manay. Ay na, nagnanaman ti sabaw na ito yung ikan. Aginayad ka mamutamangan si ka, hustaw. Kas kalamabisbisinan. Italang amin manan nga agsida tayo iti inalsiman nga ikan. Naibaglakin din, tadaintid ni Julio, anaimas asidain. Ti na maititid da di alalaki. Imbagak lang arudan asaan at tila ititid na. Ngamangtid matlat ta. Apay ay alapdam din siya. Kit regalo na nga rudmutkin ka. Kas di at regalo. Pangkalahatan ti regalo na. Para ka na tayo amin. Saan la para kin ka? Talaga ananakim da di lalaki. Type ko na yung agbalin amanugang. No siya, saan ko atay tatang? Ay, agtal na ka man din siya. Anyat di mo pangayatan kin ko anakit baknang. Naparabor pa'y. Kanadamot itsura na. At danto pa'y kaing ingas ng artista.
Nagwapo, mate. Basta saan ko atype. Awan riknakken ko na tatang. Ay. San anatangkin ti ulam? Nagadunga inintid na kingkan. Kalpasan na, bastidam. Apay, di ka mabaeng. No di na kaya at di mo pilitan, hustaw. Apay si kaya ti makiasawa, tapi si katagpili ti pakiasawaan tanak ta. Weng, taamok a panunutan tinapintas a masakbayan ni Densya. Ulitak, Densya, saan anatangkan ti ulam? Tong palam ti kayat kaw, ni Julio ti aklunam, ta iso ti type kaw ngagbalin a manugang. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Naimbang nga orasyon, Nana. Ada ka din ni Densya? Nay, si ka magayam tito. Ala, sumrag ka barok. Agyaman na. Nakaturog sabat ni Densya bakit? Di mo disturbo ano nakaturaw. Saan mat Kano kalkalpas na la nagdigaws. Mala, agtugaw ka pala ang barok Ayabak ni den siya ijay silid na. Anya tabit-bit mo, titaw? Ay kwa. Sibuyas kan bawang, tata. Nagapitak ngamin iti kalman, iti mulak ka bawang kan sibuyas. Adu pa'y matlat sibuyas kinbawang may mapurga kami ay itikasta. Sana bale, tasan abasta madadaal na gito'y tata. Mabalin yung istaken. Wingayam. Apay, awan pa imbagbaga ni Densya ken ka. Maipapan itigasat mo ken kwa na. Nasa una ngamin kanyak idinaminsan nga... Kadipay, tito. Saan din siya? Kasangsangpot ko lang. Kayat mo ti agkape, mang timpla ak tagkape na niya. Ha? Sika din siya. Densya, itimplaan nakmutin iti kabek. Tatalo tayong agkabek. Ha? Uwan, tatang. Ay na. Kay, agsaw kayo Di kayo ba't agsaw adwan, Densya, tito. Mangan ka iti tinapay, tito. Adto'y Agyaman hak din siya. Hustaw! Umay ka man dito. Anyat kuko am di taya. Umay ka man taday paramid kaw. Ambam ngagkapkapi na tao, disturbo ka mo di tatina. Basta umay ka dito. Dara suma. Weng, mabit lang. Umayang. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Anya ka matin. Amom nga da bisita di anak mo. Implastar mo katag kape iti sangwanan dan. Kahit, anya ko ba? Mayat kit di tapno mabantaya kita. Kit maamuak no anya't pagsaritaan da. Masapol ang mabantayak di anak ta, tanariga tayong. Ang mga nubulbulat singin da, kit mamati mo't adagusan di anak ta. Saan mo tamang bulbulat singla ang ni Tito? Diag nagan na iti Hulyo ti madlaw amang bulbulat sing. Ay saan? Napudno nga gayat dayjay. Ni Julio ti kayat kung agbalin ang manugang. Ni Tito makanyak. May mayat ni Julio tabaknak. May maya ni Tito tanasing pagkanagagat. Ano ang tagagad no agbisin mo ti buksay? No nagagat ka da kanam. Ay, basta. Ni Tito, di kaya kung agbalin na manugang. Basta ni Julio mo't kanyak. Period! Naimbag nga oras siya, tana. At nak manang. Ay, si kabigayam Julio. Sumrek ka ba raw? Nagyaman ang tana. Aywan, at nakarnit mo ang kanbakang insangpot ka. Ay na, naggimasin ngay. Naggimasin ngay sabaw. Ay, mabitlaan tata. Ag-vibrate ti cellphone ka. Ang daawag ka. Hello? Wan, wasingan nyo amay dagitilugan. Kan ibagam itibabaw na taagdalos anay yung pagditabansyon ha. Taadda sa ngayilit no madamdama. Mapanak pa yung amin madamdama ay asyenda. Tayo nakitaan, nagititrabahador rin dyan. Oh, sige. Anta kayong timakam mo dita. Bye. Sino dyan kinasarita mga Julio baraw? Tayo may sama na driver ko tata. Di damot amo tararamidan da. Damagan da amin. Kat binilin ko lang arod itan. Imbagak na gitaramidan da. Ay, talaga nga raw. Abak nang ka, Julio.
Nalipatak nga ron ngayon bati dagiti susi tilugan ka. Isupay nga umitak ito. Nagadumit na kita asusain baraw. Pasipay ngiti tayo ito kagudwalang na ito yung tata. Pangusaram nga iti ado-alugan mo, Hulyaw. Naimbag numausar mo amin. Diyak nga ron mo usaran di duma. Ngam no sinong to tagbalin ang katugangak. Itad kunto tayo may isa. Ha? Naggasat mo tagbalin akatuganga mo. Mala, mabitlaang. Tay nakayaban ni Densya, tagsarita kayaw. Tay ipalutok mo tayo to insangput mo amasida. Hulyaw, baraw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Aklo na mo ni Hulyaw, tagkasar kayo Densya. Manjak tatang. Di naksukiran na Ni Hulyaw ti may bagay kan ka. Napintas to ti biyag mo no iso ti pakiasawam. Ni tito ti ayayatek. Iso ti kayat ko nga aklunan tatang. Di nakman pagpungtutan. Ni Hulyo nga rin ti may bagay kan ka. Alala, in kakasaritan. Aklo na mitan. Kababain no parigatan pa ilahin. Manjak tatang. Nita, idanon ko ti layat kuging kanusukirin makday. Kasarita mo na saan. Sige nga rod, inaksang mo nun tatang. Ay, Ngamjak aklunan. Kasaritak laang. Tata, patuloy ka. Hindi nakmutla klunan ng tanak mo. bayam, takasaritak to barok. Di ka madanagan ha. Takabutang nakday jay. Noan niya ti ibagak, tungpalin na. Iba ka mga nga klunan ako na atana. Tano aklunan nak, ikasar ko adagaw. Weng, iti sumaruno ayo umaymaw. Ipasigurado kin ka nga aklunin na kan. Sige nga rod, tata. Mapana ka. Kaanong agsubli ka barok? Inton maminsan nabigat siguro, tata. Ay kwa, jakpay ngamin na alat ay sweldo ka nagkarpentero. Mabalinti umutang pailakin ka. Uray 2,000 laang. Tano maalak ti sweldo, bayadan kan taw. Huston to nagsubli ka manin di taw. Ha? Katuwa na. Day talaga yan, tata. Atoy, tata. Agyaman na Hulyo barok. Ngam numabalin, nayunam gayam jay 2,000. Ha? Manong kumamin ti utangam, tata? 10,000 no adda. Ha? Ala, mabitlang raw. Tanim na Tay karim Iti pa nagsublay. Aklunan na kong anak mo. No aklunan na. Jak pabayadan ti utangam kanyak. Ha? Agpaisaw? Wan, nayunak pa ano kayat mo? Sige. Ipasigurado nga aklunan na kanidin siya. Kaya't nakadayday. Agpakipot laeng. Papanamanan, hustaw. Inak ba di jay kabangibang a barangay? Nabayag mo't basitan adyak di may dayaw. Ingka man makipalutan. Agtal na ka man. Kakaisula nagbalbaliw akon. Wala, nagbalbaliw ka iti sumagmamano lang nga aldaw. Ang amita subliam manan. Apay adaman nagutangam iti kwartan. Ibagam tagpay sunay. Kabay bayad ko la iti utang mo iti napanalawas. Awan, addaya. Sige. Mapana kon. Ay di ka gararamid hustaw. Sinaan ka no mapunwanak. Di ka kadimadanagan ta nagbalbaliw akon. Nasingpitan do asawam. Tito, itaray na kun. Anya ka rin dito nga ibang bagam din siya. Basta itaray na kun. Tapno awanan makalakpad iti panagin nayat ta. Apay, ada ka di problema? Saan ngamin nga amo ni tatang ko nga inaklon kan? Kat sigurado nga agungat dayjay numaamuan na dayta. Kan ipilit na adayjay ahulyo ti ang klonak. Ti pakiasawaak. Anya? Yawid na kun iya balayong. Wano saan, pumanaw tan dito'y. Intaag lamang iti sabali a lugar. Lumabalin, jaket ang mapasamak tigas ta din siya. Tatikayat ko, asawaan ka itinasaya at awagas. Mabutengak tito. Amangan noan niya ti aramidan ti amak. Di ka madanagan din siya. Siyak ti makaam mo. Kasaritak ti amam. Tay bagak ti maipapan ka data. Kan ibagak mo ting ikalay sa ka. Delikado tito. Sigurado nga agungat dayjay. Amangan noan niya ti aramidan na. Awan mo't ti maramitan na no bilang lang.
Di kagbuteng. Tas siyak ti makamugan ka, Densya. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nay, at dalugan ang nagsardang iti batog anak ko. Ha? Lugan ni Julio nanang. Ibagayo nga awanak. Karumwarak ijay ridaw ti kusina. Mapanak ijay balay datitong. Malangarod, mapangkan. Tauray siyak. Diya malakayat ngagsarita kayo iti dayta a tao. Nagalas ti ugali na at dapang pangas na. Sige, mapanak ko nanang. Ag-text kayon tunupin manawan. Taagawid ak tumutan. Mangibabain da dyan yung anak mo, Tina. Apa nga inlamangan na ni Julio? Di na nga rod kayat ang makasarita. Mapilit mo nga rod no talaga adi na kayat. Kung sintyambit nga man aramidan na. Di lagbain kin Julio. Tila maisang sangput na dito'y balay a regalo na. Ngampaayan na lang. Ay, saan na babalay? Heh, Ay, apay nga may napilitam no talaga adi na kayat. saan nga iso ti masurat? Siya! Kaamok tar aramidag. Husto amin nga aramidag. Ayag tal na ka husto. Saan nagaputa husto tinagan mo ka husto maamin nga aramid mo. Ha? At daduma lang nga amang tipalpak nga aramid mo ngam tilimpyo. Isa di ka man kundi sao iti kasta. No di na kayat di mo pilitin. Tadan nobyo na, inaklon na ni Tito. Anya? Ay, di kaya gararamid. Inaklon na nga rodan. Dumanon da kanon iti mabeet. Anya? Ay, saan na babalay? Mabalen, apay katasaanan. Di mo pakibiyangan dyan nakta, tadan nakam na. Welcome to Jenna Almoita Drama. Apay nga ito lang ay bagam day tatata. Nabayag mo't gaya man nga da nagkinawatan day ti day anubyo na. Kwa, jak namin mo baraw. Kay bagbagalaing ni bakit ko kanyak. Inong-ongtak nga rod di anak kaw. Pasensya ka na, Julio. Jak mo't ngamin mo akas jay. Kat ala jak mo't mabaling nga ipilit ti bagay. No talaga di nakayat. Kay kasano nga rod yung utang mo. At pagbayad mo. Ay, kwa, awan pa'y nga rod baraw. Mabalain nga inton umay abulan tayo tangak pa'y. Sana mabaling. Kasapula kong di niya kwarta. Awan na talaga baraw. Ngam no kayat mo. Umay ko ikarong agtrabaho iji balayaw. Anya? Sapisan ko kwarta day jay. Adda ko mapangigata kiti day jay. Siyak manan ti maungtan ko lang. Ha? Ay, aking kwarta ay baraw. Ala, sumurot ka nga kanyak. Tasik ka ti makisarita kin ni madam. Ha? Sino ang madam? Basta sumurot ka kanyak. Di nakluklukwan, Julio. Ayan ti kwarta ko na. Day tingarot na tao tinangala, madam. Damagan nyo kinkwa na Awan pakibiyangak no asino man day tao. Basta sikat tinang italkak iti kwarta. Iso asikat agsungbat iti daytoy. Tata, ibagayo man kin ni madam tagpaysaw. Nga inutang nyo ti kwarta. Naimbag nga oras yaw, madam. Wang, agpaysuti ko na ni Julio. At da inutang ko kinkwa na kwarta. 10,000 amin. Anya, kahit ayan ti bayad mo. Awan pa'y nga rod, madam. Ngam numabalain, yurnungak pa'y kuma. Taawan na talaga. Ha! Agpapada kayo amin. Sika, Julio. Namin anon alino ko na. Sa ita, kastoy manan tinaramid mo. Nagkuna ngamin nga ipautang mo dayjay kat paggatang iti materyales dayjay. Ha? Kandagi jay lugan at damanen gasgasdan. Dayta kat ti kagurgurakan ka. Tabasta iruwar mo latan ti lugan at di mo pa'y ipakada kanyak. Eh, sorry madam. Sana na mauling. Madam, no kaya't yaw, ikarok dito ito utang kaw. Agtrabaho ak kada kayaw. Kabalampay ayat agtrabaho. Kabay lakpay, madam. Madama ti pan nakaramid ti may sabalay ko. Kayat mo ti agtrabaho ijay. Uwain, madam. Kaya't kaw, tapno maikarok ti utang kaw. Alang arod. Julio, kuyugam ta isurom dagiti aramiden na. Uwan madam. Anya ti kayat asawon day ti Julio. Kunak man no si katibus ditoy. Saan? Kung kunak lang day jay. Tapno aklunan na kumati anak mo. Hindi nakmo't kinayat ti loka.
Anya, no kasta, trabahador ka lang dito. Wan tata. Bulastog kamot gayam hulyaw. Kay, agpada talaga nga. Uray mo't siya, bulastog ka. Linastugan na. Kunang mga klunan naktanak mo. Ngam saan mo't gayam. Hey, imbag nga ron ata di nakakinayat ti anak ka. Nailawan ko man iti bulastog akaskin ka. Nagadong ay bagbagam. Alakit din. Agtrabaho kan. Ikarom ti utang mo kini madam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agkasar kamin kini Tito, tatang. Wen tata, kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kalay sa akong tanak yo. Hey, hey. Anyat makunam ngay hustaw. Wen ko namon Hey. Uwi na. Dahil baglakit din. Tas sikati naklon ti anak ko, tito. Ha? No kasta, kayat yun ni Tito para kanyak, tatang. Uwi na, anak ko. Tanay, bulastog mat gayam na dya hulyaw. Dahil baglakit din. Tas saan ka na ilawan kan kwa na. Pangas day. Nga awan mo gayam ipangpangas na. Una na abak nang nga magtrabaho mo't lagayam iti balay ti amo na. Anya nga, di husto ti kunak. Nakadkadlaw ba nga minabulili kung dayja tao? Kat kasano, agkasar kami nga ruden, tatang. Yala, makamu kayo, anak ko. Adda kada kayo dayta. Ingkarok nga rod ti utang ko babaan ti panagtrabaho kiti construction, kaya't kaasin na nga bayadak metlaeng ti utang ko. Kaya't gapo iti dadya na pasamak, ado tinaamiris ko amadi nga inaramid ko. Nagpasisira pa iti silang tipirak, kan namati akadagos iti tao adyak matunay amam mo. Ti amok makaiskurak, ngam ti jak mo siyak matgayam tinamaysaan. Ket ita adandwang apukok iti anak ko, ket nagasat launay iti anak ko, ta nakatumpong iti nasingpat kan nagagat nga asawa. Alakastan, tugayim mo, husto. Alagagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Dakalayaman kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Mana Biyada! At manan tagayamyo Jenna Almoite kas manang biyanang. Hello kada kayo amin na imbag nga orasyo. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasa ni Kabsat Santi sa napud no nagantintay drama. Ngam nabara man paya kablaaw kada Nora de la Cruz dita Canada, Marisa Abondo dita Oman, ken manipud mat kani Francis Lopez, kablawan na ti pamilya Lopez dita Santiago City. Kastiman ti kunani Kabsat Santi. Dirma ng biyanang, ada anak ko nga da asawa na ngam gaputa kanayon ti panagapada kanayon mat nga gawid ti anak ko iti balay mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbang nga orasyo, tatang. Tatang. Ha? Nay, apay, anat sang-sangitam Laura anak ko. Kan, apay na kita nagdatakil abag. Malala, sumrek kayo man pa'y. Agyaman kami, tatang. Apay, anya sang-sangitan to'y anak ko nga'y, garay. Tangay saan kami mutin nga kinkinawatan ni tanak yo. Nasaysaya at lang agsina kami. Sakbay nga aglinnawan kami, tatang. Iso nga umay ko isublian na saya at nilori kada kayo. Lore, pudno ay ang agsina kayo, dito'y barumbado nga asawam. Hun, tatang. Diyak kumapay kayat nga agsina kami nga may sumitag pilit. Iso tinangyimpaki kadagiti kawusmiti apo ko yo. Makauma nga minang ti kanayon a panagapat, alori. Kanayon kang agimon. Kat awan mo't mading aramid ko. Awang nga. Sa anak nga gimon awan rason. Mala, husto daytan. Ala, pumano kan garay. Nung nauma kan itanak ko, nakarkaro pa'y anauma akin kan amanugang ko. Tatang, urnusin tayo kumatinagbatan mi kanigari. Diyak kayat ngagsina kami. Di nakalangarod pagan anon, ipilit mo pa'y latibagim kan kwa na. Nusina ko na, sinabaon. Mala, manganan, Lore.
Usto na itan na panagluluam. Itay ka pala alwa-alwa. Iro nga ab mo nga tapno maminsan ang mairwar mo ti sakit ti barukong mau. Ala, magan ka pa'y. Ituloy mo to no madamdam ti panagluam. Tanay, lumamiison ti makan. Saan na ka mabisin, tatang? Kit no agsakit ka, di nakarakaron a problema. Asinot mga iwan itanak mo no agsakit ka. Asinot agtrabaho para keng kuana. Alangan ada kami kininanang mo. Kat amumot abakit kinlakay kamay. Tatang, Iso masapul nga agbaling ka anatibker. Di ka pa idagal ka dagiti pagdaldalanam italore. Mala, mangan kan. Pilitem ti mangan ure basit laeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaasimot ti anak talakay. Nakalidlid ay latan. Maikulkulang akan ayon. Kat anusan na ati kas tama paspasamak ken kuana. Tanaki asawa mo't ngamin adagos ide. Imbagak lang nga rod idin nga agtrabaho pa'y nga umuna. Sa makiasawa, ngam inununa na mo't ti asawa. Ay, Sa ita, nagsinadamot laeng. kaasi ti apo ko ta. Awan madakkelan ang ama. Kat siya kun at agbalin nga amana. Di da nga rod kayat ti anaktan, ipilit na kit din. No sina ti kayat na, palugudan ta. Ngam, masapol nga itid na ti pagribangan na iti putot na. Di dan samot nagsaritaan iti anak taday ta. Payabak to dito'y balay. Diyak kayat ti mapan iti balay da. Ta dito iti pagsasaritaan tayo. Maipapan iti sustento ti apo ko taken kuana. Bakit? Papayaban nak ti ama ni Lori iti balay da, nanang. apay ka now. No isot ada kasapulan na, di isot umay dito balay. At da kano pagsasaritaan may papan kano iti apo ko yo. Sumurutak ka day, garay. Saan siguro, nanang? Sana balay, kabailak na ito. Diyak kaya't ang mairaman kayo ang ma-stress iti pagdaldalanak ita iti pamilya. Ay sumurutak laangan, tapno amok mait, no anyat pagsaritaan yaw, anak ko. Ala, agtugaw kayo, gare. Agyaman kami, tatang. Pinaayaban ka taadda na lipatam. Kasanugayam ti sustento ti anak yokin ni Lore. Masapol nga itid mo ti pagrebengam nga amana. Tamumot nga awan trabaho ni Lore. Wen, tatang, itid ko ti sustento ti anak ko. Kasano ti panangted mo? Linawas, wano? Excuse me. Binulan ati panangtad na iti sustento ta binulan mo lat swildo na. Apay, san akin sinas kun katapusan na ya? Binulan nga rod laang ti swildo na. Sikat ti kasarsaritak, gare. Sige, mangtedak iti kinsinas katapusan, tatang. Manaw ti itid mo, masapul ang nalawag amin asaritaan tayaw. Kan masapul ano anyat nagsaritaan, tung palam, gare. Wain, tatang. Panagkunak. Nasaysayat siguro no mapantayo jay barangay hall. Tay jay ti pagsasaritaan tayaw. Saan na dito'y balayaw, abalayan? Saanin na masapol? Dito'y tayo latan, takababain no mapantay pelay jay. Basta tung palan nyo titulagan, tapno awan rumswa a problema. Rumuarak pa'y nanang, tatang. Inakagsapul iti trabaho. Anya trabaho ti sapulem ngay anak ko. Kompormin ano anyat bakante, tatang. Agan-anad ka iti iruruar mo, Lore. Ano usam ti agtrabaho para iti anak mo? Uwan nanang. Apay, talaga nga taasaanan ang maurnos ti amin kada kayo iti asawa, manakaw. Mangnamnama aklat taa ama ornos tumalaang nanang. Jak mapukawan itinamnama. Di ka unay mangnamnama anak ko. Tanarigat ti mapaay. Panagriknak kami iti dayjagarik at kaslaawanan plano na ang mangurnos iti amin kada kayo. Iso alipate mo. Jaylatan sustento ti anak mo ti kamatem kenkwana, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, nanakarpya. Nasaya at nasabat ka dito, Ili. Apay, asino yung nakita ka akadwa ni Gary nga anak mo? Napintas mo't abalasang? Kaano mata nakita mare? Idi na minsan akalman, kakibkibin na mo't nana.
Ay, kwa! Apay, nakasapol adagosan iti sa baling asawa na nana. Ay, wang nga rod. Nang isang pagkit din iti nubyan ay di balay. Kuna nga oray saan ko man ang mga asawa na madamin sang penan. Aya, kasin nadapay lang ang kinilore. Ada-adagos kasukat na, ay nagpardas mo nana. Awang mabalin ko Kasta mo ti kaya na. Binagbaga mo. Nga mawamadanggan na. Tata Sante, naimbag tanadanon kayo dito'y balayaw. Adda baro adamag. Anya day tamari? Adamag gaya man baro nga asawa ni Garay. Anya? Kung naktupay kahit, hustok ti atap ko. Iso akas jay lakalaka na ti panangisina ng ita anak ko, taadang agpay sa babae na. Sigod siguron a babae na day jay. Diyak mo atata, nakitak ngamin ida nagkuyog idi na minsan. Dinamag ko kininanang na, tapinan ko no husto tinakitak. Katwan ka no, adain sangpot na babae ijay balayda. Ay, awanan ba inday jay alalaki? O sige tata mapanakon, indagas ko lang nga impadamag tinamwak. Bayam no addan sa bali nga asawa na. Nagsinadamutan kin ni Lore. Wana, ngam kasinsina da lang. Nakasapul adagos iti sabaling asawa na. Ti ko namkid sigo day nakabit na day jay. Sante, awan bibiyang taditan lakay. Tanagsinada nga rudon iti anak ta. Ay, basta di naliplipatan ti saritaan tayo. Ti may papan iti sustento ti apo ko ta. Tano agpalya. Dakas kanyak na jagaray. Nagadayo mo ti pagtrabahwamon ngayon ako. At dadagitay gagayam ko ijay nanang. Iso dati mangisar kanya kiti pagtrabahwak. Anya ngay atrabaho ti sirkam. Pabrika kano mo day jay. Kan makiabang ak iti pagababangan da abalay. Makibingay ako na iti abang. Ala, katagan-an at kangarod ijay anak ko. No adawayam, agawid ka, tasarong karam ti anak mo. Wenanang. Kinuag sweldo ka. Ipauit mo adagos, tanay. Dumakdakilan ti anak mo. Umanadon ti paggastusan na. Wen tatang. Di ka makiasasawan. Di mo tultuladan na agare. Kumaano saan kayo ang nagkasar ta iso. Wen tatang. Ipa may saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Para iti anak ko ti panagtrabaho. Katapusan itan garay. Di kamot agpariknan. Iso nga imaya kun dito'y balayaw. Ay, sumrak kayo pa tatang. Di na kun awagan iti tatang. Tas sininaam nga rudan di anak ko. Tata, kunam latang kanyak. Sumrak kayo pa nga rud tatang. Talag ti kwarta iti silid. Saanin? Dituyak latan ayan tiri daw. Urayak dituyan. Tagur uray ta inarkilak at tricycle. Mabit lang nga ro tata. Nay, sobra ka pa'y Saanan, tagdardarasak. Naibos nga minin ti diaper ni Balong. Pati gatas na, basitan. Iso nga umay ko alaan ti sustinto na kinigare. Anya di inda nun da kanyak, abalayan. Ibagbagam ka no asigod akabit ni Gary di asawa na ita. Tapno ibagakkan kanya, kam amo dalaeng, iti may kadwa nga asawa na. Saan na akabit dayjay? Di mo kumamat konsensyon ti madi nga inaramid ti anak mo. Amom akasado, ng pinalubusam ang mga asawa manan. Binagbaga akmat, nga mawamot denggan na. Adya mabalin ko nga balayan. Di na ko nawagan ita balayan, tanlagsinan dagitan nakta. Awagan naklatan itinagan ko asante. At 20 kwarta, tata. Mano day tal? Bilangan nyo, tata. Awan surok kan awan kurang na day ta. Sige, mapanak nga rudan. Tayo nak gumatangan iti diaper ken gatas. Tata, masikugmat gaya man di asawa ni Gary. Kastaya, jakpay ngamin nakitkita kart. Nagdakkel mo't jay tiyan na. Di ka sanungay data. At danton kabingay di apukom iti sustento. Ay, di na mabalin akisayan ti sustinto na iti anak na. Rumbangkit di kumaanayunan na, ta dumakdakkelan ti putot na.
Umad adon ti paggastusan na. Sige nga rod tata, tanay. Inak pa'y agluto. Naidagasak lang. Sige. Papanam lakay. Ije balay dagare. Nay, anyat ko ijay. Kaalalam mo ti allowance ni Balong idi na minsan alawas. Masapul alinawas itan ti panangted na iti sustento itapo ko ta. Ken masapul anayunan na. Anya, no anya ti saritaan nyo ide. Isu at isurutem. Ay saan, tanay? Umad adon ti kasapulan ti apo ko ta. Sige, mapana ko. Nay, si Kamanan, Di mo tagidaksan ti kanayon ay umay ko dito'y balayaw. Tamo mo't ti makagapo. wen ngam kalaalam la iti kwartay din na panalawas. Apay mangala Kamanan. Agiskwela kan samatan dito'y balay may. Ah, ay, awan bibiyang ko. Oran niya pa iti sawan nyo kanyak. Basta itad ni Gary ti pagribangan na itapo ko. Ayan ni Gary. Mabit lang nga raw, tayabak. Nayunam ti nagsasaritaan tayo agatad a sustento ti anak mo, Gary. Ah, apay nga tata. Sapay umadanin ti panagpas nga iti asawak. Awan bibiyang ko di ta asawam. Basta nayunam ti sustento ti apok. Ta dumakdakkel ti paggastusan na. Napilin iti masida. Ti kayat na, pasig akarne ti sidan na. Di na kayat tagsidsida iti ase-ase. Ken 3 times a day nga agmerenda. Aggatas ken dadumapay. Di yung amin ispoil dun iti makan atata. Madimot laeng masubraan na timangan. Apay, imuta mo ang giputot mo, Gary. Gaputad dan dun sa bali aputot mo. Ha! Apay, di mo ammo amabalin na ka nga idarom ti anak ko, nagkamkamali ka? Ha? Ha! Tandaan nam ang nagkasar kayo kinilore. Iso amabalin na ka nga idarom, no kayat na. Tata, no di mo kayat ti maidarom, patgam ti kayat ko, tapara mo't iti anak mo daytoy. Nagkunang amin ang mga sawa ka manan. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti putot mo, kita man di anak ko. Jailat ta anak na, tinangibukbukan na iti atensyon na. Saanin anak relasyon iti sa balay. O niya, umanugot ka iti kondisyon ko, ano saan? Sige ah. Wen, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nana, pinanayunan samot kanu ni Tata Santi ti sustento ti apo ko yung kinigaray. Naamwak day ta iti ina ni Garay. Ay, wen nga rood. Dila agbaba inday jay nga asawa. Husto lang ang mati inaramid ni Tata Santi, Nana. Nguminginan ti gagatangan ni Tan. Kan mabalin ka de, Mare. Sardengam man ti agidandanon iti damag iti agsinumbangir a pamilya. Pangaasim. Ha? No adda madamag mo iti pamilya mi, idanon mo ijay bangir a pamilya. No addamat maamwam ijay bangir a pamilya, idanon mo ditoy. Nagagat kalaunay nga agipadpadamag balasang ko. Ha? Pasensya kan, ngem kagurak ngamin tinagatel ti dila na. Tanudad duma, manay nayunan kan makiskisayan ti maidandanon adamag nukwa. Jakmat na'y nayunan kan kiskisayan ti padpadamag ko, Nana. Ay basta, di kan umay dito'y balay mari. Taday tamot laag sagsagap iti ipadpadamag mo ter aramidem. Kagurak ti kastang aramid ti tao. Apay, di ka agarden ita sante, panagtututon. Saanan? Oray tadapay mo't kwartata. Na, kwarta ni Balong ti kwarta nga dakan ka. Saan ta a kwarta? Kat isumot lang datamot ti mga saasikaso kun kwa na. Katapay, namnamaamlatan ti ititid ni Gary a kwarta. Numuna kat saanan nga agpawpaw iti kwarta ni Lore. Sana bale, taumdas mo't itid ni Gary nga alawas ni Balong. Umdas kada tayo talo. Apay, nagpanayon ka manen aya. Wana, tanusan nga agtong politikayat ko da Gary. Durugak ni Lore tay darumnan. Dakkel ti karbangan ni Lore nga agdarom, tanang asawa iti sa bali ni Gary. Naimbag di anak ta, tasan anak yung asawa. Iso ang mabalin na tagdarom no kayat na. Ay nasaanan day ta darum-darum. Baybay am daytan. Ay, talaga nga idarom ni Lore day di Gary. Nagpalya amang ted iti sustento bakay. Iso at di nalapad padasan, intisan amang ted iti kwarta.
tapagbaludan titong palna. Pasensyakan sante, awan pa'y maitad ka na kukang ka atanay. At ginatang na kasapulan ti may sapay nga anak na. Apay ngay akasta. Una nakit din di putot na itikabit na. Ngamtay original a putot na. Sana mabalin Ayan na takasaritak man. Nagawid da di probinsya ti asawa na, sante. Into no may pelalawas ti sublida. Kan may sa, nabakante ti anak ko iti manungal daw. Sana nakatrabaho. Kahit problema pa'y nga roday ta. Problema na Sana balatan ang tadmutan iti kwarta idi na panalawas. Marigatan kami ni tararamidam. Nagdoblema kami nun ti daw-dawata makwarta kong kuana. Katsigod mo't akasta tar aramidak. Mawatam kumamot ti anak ko, sante. Ay, sana mabalin ti kasta. No kastamot lang, idarom ni Luri ti anak mo. Dakal ti karbangan na amang idarom iti anak mo, tanag kasarda. Gan, anyat mabalin tayo ngay no talagang awan nanang. Alangan mo't nga itid ko amin akwartak kan guana, kat adamot pamilyak. Gan may isa, binulan mo't nga dahit itid ko. Ti kayat nantumot kat alaan na amin akwartak. Madimot ati kasta. Ay, naitangarod mo ti ko na kanak ko. Ngam di na mawatan. Kasta unay apong tot na, agdarom ka no, kay din. Gadbayan nyo ano agdarom dananang. Awan mabalin ko. Agdarom no agdarom. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Loray. Agawid ka pailaang, takuyugan ka mapan agdarom. Ha? Apay, asino ti daron tayo, tatang? Nigari Idarom mo, tada babae na. At dakarbangam nga agdarom. Tanagkasar kayo. Sikat illegal nga asawa na. Apay, sana yamang mangtad iti sustento ti anak na. Mangmangtad angam kurang. Iso nga idarom mo kidday. Kaano nga agawid ka? Plano ka talagang tagawid, tatang. Tadya ko ng trabaho. Ha? Ala. Dito'y kanton nga agsapol iti pagtrabahuam. Basta agawid kan. Takuyugan ka mapan agdarom. Marwam da dya lalaki. Adda kamin, tatang. Ne. Adamot ka duam. Kan masikog ka. Uwan, tatang. Kadwak ti asawak. Ni Indoy. Naimbag na orasyaw, tata. Adamot gayam asawa mon Loray. Apay adi mo imbagbaga. Amok nga minadiyo kayat ama ki asawa akmanen. Iso ngayon limod ko, tatang. Mala. Umunag kayon. Naulimag ka lakay, apay. Ay. Di anak ta. Masikog matang. Anyat mabalintangay. Adda ditan. Kasano? Patuluyin nyo pa'y ayat imangidarum kinigare. Kasano patuluyan may. Kat masikog matan di anak ta. Awanan karbangan ng agdarom. Tanaki asawa matan iti sa balay. Ay, anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti estado da kinigare. Talagang sa nga awanan namnama ang maurnos ti amin kadakwada. Diyak kaya tinaramit ti anak ta. Imbaga kasinaan ng Janubyo na. Ngam nasukir may. Ay, sapay masikugan ni Lore. Makulkul ti ulok bakit? Diyak ammo taramidak. Alakit bayabayan talat ta ti anak ta Bagbagaan talat talakay. Ikararag ta asapay kuma. Tamaurnos tumot laang ti amin kadakwada kinigari. Tata Sante, ay na, tata. Nay, apayan maray. Nadisgrasya ka numot ni Gary idi namin sa nakalman, kat natay ka naun. Anya? Tatang, tangay balo akmeten tanatay ka nga rudan ni Gare. Mabalin mi mat siguro tagkasar ka ni Indoy. Ha? Kitadakada kayo na ita, anak ko. Basta ikarem, adi mo baybay ante anak ko, Indoy, Kastamatan ka na kita pukok. Hoy, tatang. Sapay kuma, tamaibilang mo kaspudno nga anak ti inauna nga anak ni Lure. Sakbay nga agsubli ni Indoy ijay syudad. Agkasar kami pa nga umuna, tatang.
Ije nga mintayan ti trabaho na. Ay, katanda ka na kayo dahi ta anak ko. Dawat ko, asapay ko ma, tanaragsak kayo iti agnanayon asa nga pamilya. Nagkasar nga rod dalori kanta asawa na ket maragsakan na ta nakatumpong ta anak ko'y tinasingpet a lalaki. Ket no mapampanunot ko mati naramid ko iti kalabas makonsensya ak, tanatay ti sigo da manugang ko ajak man lang na kapag kidaw iti pasensya kan kuana. Gapo iti panagbalin ko arupat kwarta iti kalabas. Limasin nga roden iti pagnaadan dalori kanta asawa na, ket ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Santi. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kiniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kapadasan ni Cubs at Kiko, saan napod na nagantintay drama na imbag nga oras yu amin. Nga makablawa mampay, da Camila ken Cali Fermil from Edgar Fermil dita Spain, ken Rogelio Jr. Sabater dita Europe. Kas naman ti kunani Cubs at Kiko, dirman ang biyanang, dua ti anak ko, iso duamet ti abalayan ko. Ngam kaputan na bakbak nang ti maysa nga abalayan ko, mas asid dagtirik nak ken kuana. Day taman nga rod ti pagtarayan ti istorya. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kasangay ti apo ko yung intun bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na ah. Umay na ba na yan? Katwan ata apo ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kay laagbain. Oh, jakmut ag daw-dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanya. Uwan ata kanayon yung mga min apasagidan. Basta jak ag daw-dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanya. Talaga kidi na singpod da jak tuganga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ellen bagay. Mapantayo iji balay takasangay gayam ita ja anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Un nga ron. Ayabam ni nanang taumay-mayt. Imbag no kayat na, amangan numabain manen. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito'y balay no saan nga umay. Ijay ton amang malam. Padasak nga ibagaan no kayat na, Lino. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agbati haksan anak ko. Masaduta ka rumwar. Mapantay kit din. Italaang mat arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kay lasabsabali. Damagan na kay tumanan ni ipagrunan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay. Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang iti sarita. Amumot ti istel ja katugangam. Isnabiro lang arudan. Nalaing pay lang agpangag. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adda kami tatang. Nasaya at Mark. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairuwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adda da ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan. Ada kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Agkunay kayo. Ala, agtugaw kayo dito yan, nanang. Ta siya akong ti mapantumulong. Tumulong akmat Lino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Jak kayat diti uneg. Ijayak ruwar nga agtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisindan. Kasano amangan tayo? Kat adda pa'y mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rogelia. Kat urayan isukat ti marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbain. Kat na,
Dakkel ti tulong na itinaparte ababoy. Ada inted na asyir na. Urayin tayo takababain. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano sanda? Apay, ada in tulong daya para iti kasangay ti anak yaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay di tay pay mangan, Helen. Madamdaman nanang, taur-urayan da pwede may isang abalayan ni tatang. Ay, awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay, dayjay mga balayan na agkaraudi no adapasken. Isulat maururay, manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun nanang. Ni, adadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan mo, Helia. Nasaya tandaan. Ay na, pasensya abalayan. Na-trapikak. Ayos lang, abalayan. Paimportante mo dayta nga abalayan na. Urayin na Ala, kalanta. agsagana kay kit din, tamangantay itong nanang. Ay, Runa! Rumor kayo! Santa niya abalayan! Mangantayaw! Anya nga'y abalayan. Panag-aawid din. Agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kung ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa ita apo ko tayo. Inton maminsanan, tane, at dapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dahito man na Ay na, nangi-take out ka pailaang. Nanganak nga rudan. Kat kanam tumanan, ano mabisin ka, abalayan. Ay, ka-thank you nga ron, abalayan. Narigat mo't no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon, abalayan. Thank you, manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay. Agririn dagiti apo ko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrami ta ipakan ko man iti asaw. Sayang met. Saan mo't kida sayang taado ti aso ditoy? Alang arod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan, Rohelia! Mabit lang! Apay, abalayan. At nagayam di itad ko anatan kan protas! Mabit lang, talit! Inton maminsan, didak man ngamin awis-awisen no ada okasyon ni balay da abalayan, Helen. Ha? Apay ayan nanang. Jay katugang ama, madlaw nga da paborito ng abalayan. Gaputan na kurapay lada tao, kas jay matenti trato na. Gaputabak nang jay may isang abalayan na, ison ti kay kaya na. Ala, baybayan yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yung kadakwada. Awan problema. Ay, di mo mo tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't. Dagitilatan apo ko yung ti panunutan nyo. Baybayan yun, jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanin okasyon ni jay balay da, jak mapanain. Makapasurun ti istel, leja katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas di ti impakita yu jay may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam jay katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, ini-intad yu jay pa take out yu. Kahit apay. At daya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan, Rohelia Tatunggal agbert di ti anak yaw. Kat adalat tamait itid na. Adaman maitid nawan no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kahit awan mo't madingar aramidak kinabalayan mileng. Pampansinak mait. Wanangam na kami suot kayo, mano kasari tayo. No apay mo't ngamin aday jay ti pinili ni Manong mo akatugangan Nagado mo ti sa balay, ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga rutipilyan na. Di asawaan na Basta, naimbag pa'y kating ka taamom ta nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan.
Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rohelia anak ko. Iso ating kyo, ta inikanak itigalanting nga abalayan. Saan ka tangag kursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay tunggal agkita da. Kat kastaunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo napintas mo ngamin ni mamang. Kaslag pasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadagiti duwa nga abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pa siya amlatan ni tatang manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpaga po na kanula ang itimait itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmi kiniipag mo. Ay, baybay amon da ita. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng manong. Nagrigat lakit ti maikamang itinakurapay na ya. Naimpagkin ka tabak nang tinakaikamangam. Iso akay ket ni tatang ida. Saan mo't siguro akasta manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, unak no ada. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Ada nga min in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigreg kunsa. Anya? Hanggang sa nabalain. Tay cancel ko lang yung order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kikaw. Papanam, kan anya tawit mo. Nay, natang mait. Anya day talakom. Saan? Itid ko kinabalayan, Rohelia. Ay, imbag man ta ikam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut ala. Ingka mangalay di punda no kayat mo. Ngimpilyam dagitay reject Jak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagijay. Ay, sanen abalayan. Ada magkidimula kakakasta Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidaam. No kada tayo amarigrigat laang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tani, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rohelia ije balayda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rohelia. Nahi, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Ay, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin lagi to'y abalayan. Ay nagbannog ka pa'y laeng. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Taada importante agagarak. Iso nga imayak. Hanya dayta, abalayan kiko. Ay, kwa, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangem, abalayan. Oray 3,000 adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga ron, abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko ken ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga ungtan nakdayjay. Awan di ka madanagan na balayan. Ngam addayo for ko kan ka abalayan. Tapno saan ka nga umanutang. Apay no makisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok ken ka. Kitawa makukwarta na tao abalayan. Iso nga ron nga umut-utang ken ka. Kat paaddaom ti kwartam ba? Kasanungay? Di mo't addadagam. Awan. Talaga anang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kadagiti anak ko. Nang ibati akmo't iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam abalayan. Ilakom dayjay. Kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem apag negosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Awangan numalugay. Siyak ti makaam mo abalayan.
Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanya kadagiti negosyo. Tapaadun tati kwartam. Ha? Sigurado ka, abalayan. Wen, kitaan na. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya, ngay nga ta negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umuna nga asikaswam, tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso, wano bumaknang abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga kadagiti anak mo dayjay, tamangan no upayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Areglado. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakasking ka. Lino, Barok. Adda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang yu jay dagana. Ha? Nakaamon nyo, nanang. Nagitay maritis, Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya, ne. Apay nga ilakla ko na. Jak amo, Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilakla ko yo ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung amin tayo asilag ija ilay. Anya, sayang day dyan no ilako yo iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak, siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam, kit pamilya pobre mo ngamin dyan nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona, tada kwartada. Ibagayo kin ni Rona, taisun timanggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti ibayad ko tahulugan mi dya kagudwa tatang. Sige, mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang kong arod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko dya asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kaming tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapa pa'y laeng. Mapanak man ijay balay ni Abalayan Rohelia. Inak man ikan iti natang. Tapagaayat na ti kakastoyan natanggat. Paborito na. Aya, Pasensya. Ta eksakto la para kina Abalayan Rohelia na ito. ay sanak mo ta dumawat, ta mulak an nateng, abalayan. Sige nga raw. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito. Abalayan Rohelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan dayta. Ngam sayang, may mayat kumano in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam tadaam mo kabayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon, bayamon, amangan no saan asigurado jay amam mo kabayar. Ta sa anak asigurado, no magustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, abalayan. Pag negosyo tangarod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Katno kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwarta. Sige, abalayan. Kaya't ko. May mayatan di kastaw. Ngam tinakatinggala ang tidagak. At least, kumikita. Wen sige nga rod, tasikaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay, jak sumurot. Umay kanto no agoperaten abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day dya a negosyo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kawan ni tatang Rona. Awan mo't manon, nasapa rin mo armanong. Kanayon sa amutin arumwar ni tatang. Wen nga rod, sana matatao dito'y balay manipod inla ko na dya dagana. Wano, mapanagsapsapol iti gatangan na adaga. Wano, ada nagatang nan. Diyak mo kunana mo't ang nakabangko pa'y lakano di kwartana. Gastaya, ni, bantayam ni tatang ha. Amangan mo't no agsugal manayin, kat insugal nan di imbayad yukin kwa na.
Amo mo't asigod aman nugal ni tatang. Saan mat siguro, manong? Ang, apay nga akilata nagtibayo akit inay imbagam. Agsugsugal samot nga agpaiso manan dya amatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, abalayan. Ayan mau. Apay ka na yun mo't anak kalaktoy balay mau. Tunggal umayak ditoy. Awang ka. Hello, abalayan. Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, abalayan. Adda nga min asikaswok a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga gawin ngay? Kasaron di negosyo ta dito'y probinsya. Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tane, adda pa'y meeting may abalayan. Bye! Bye, abalayan. Sige nga, Rod lakay. Aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na. Nay. Aping agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko, tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni abalayan, Rohelia? Apay anatay? Di mo't adday di abroad? Wan, tanagtor nga Rod ija abroad. Ngamijay mutan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala? Kasanon nga di kwarta kang kuana? Ah, kwartayo nga? Kwa? Kasano na ito yun nga? Awanan di kwarta! Nagsangsangitak iti daydakan nito ngam saan natipan nakatay ti abalayan ko ti pagsangitak no di kat tipan nakapukaw ti kwartak. Jakon nabawi ti kwartak na nataykat nga rodan. Kat idinamuan dagiti anak ko ti amin inungong tandak ngam jaklatan nagtagtagari tabasol kumat. Nagadalak dayda pasamak kat nagsori akmat iti may sapay nga abalayan ko gapoy ti kinagubsang ko idikan ko na. Alakastan, tigayem mo, Kiko. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.